Pride of the Nation Award pidun kai khumna bula kraba Mr. India title tararak phangba ngam kraba KSI's Bhakta Kumar Buchi Minister Nongtungum Biren taram na ukray. Extrajudicial killing amarili na CBI na thigat kiba Manipuri case kuntrama pangiman the Central Armed Forces senaba case ayamba closure report tharak da ikam amari HRA da chingna ma phongdorakli. Amasung gan ngai kabui furu ki kumai ne atopa furu amasung lup singi natte pau se khara da jali arong gan ngai kumai hari ba se atu matam sengdok piwai na Manipur kabui union apul torokli. Ma'am kurum jari adom nyeng bref impact news ne auzi pungza se pop gi maru pau sing miyam da pijari. Pride of the Nation Award pidun ekai khumnaba ulakhraba KSI's Bhakta Kumar Buchi Minister Nongtungum Biren taram na okray Union Cyclists Internationally UCI da top oibangam kraba El Ronaldo Singh amadi Badminton World Federation BWF Junior Ranking the home sub position pangam kraba Maisnam Mairaba Busu Manipur lengang na taram na okna na same shadu na leire haina Chief Minister Nongtongum Biren phongdokray ngasi Babupura da leba Chief Minister Secretariat pangthokiba chamba thorma mada Chief Minister Nongtongum Biren na KSS Bhakta Kumar da momento amadi lengyan phi khudol tamdur ekai khumna ki amadi pungning thawgatki Mr. Universe finalist Anirak Oibangam Kiba Lunana Mr. India title Tara Rakyauna Tongan national but international award kya phangmangam kraba KSI's Bhakta Kumar na New Delhi the Pangto Kiba Union Minister of State Home Affairs Z Kishan Reddy Yauba Vijay Divas ki thoram the General GD Baksida Pride of the Nation Award ase khusinara kibane KSI's Bhakta Kumar Pride of the Nation Award ma fangkiba se maruaina magna na kyada masamahu fana lainer na bagi lambi da lamjing bagi thaudang adu pungning thogat poina khusina kibane award se North State ki oina KSI's Bhakta Kumar na phang ngamliba sina hanbo oiri Aikoi Manipur se full of talent mayam amana pullaga leiba se noma gi khoi Manipur gi marakta irang leiragasu magi honabam thokpo honabaduna ngasi Manipur gi danatan Bharat ki oina mai pakpa porkhipa mayam ama se huji Mr. Bhakta Kumar Pride of the Nation haidana award ma Mr. Bhakta Kumar da pire ngasi state ki miyam gi musilaga government ki chief minister moina mabu felicitate obuni sugumba Bharat ki damakta bikrama Manipur se pogo su Bharat ki amna sacrifice oromba tawrga leiba mayam se khoi khoina su ikai khunabam thoi ana khoi state ki mabu madugi sabsaba honor do khoi pijari sumaina Pride of the Nation na award se lorukpagi damakta su khoi na mabu thaga pe phongok sari amane nongai be phongok sari Chief Minister Nongtongum Biren na Han Manipur Rifles ki parade ground da status ke security personnel listing kuntra yan bada Liberty brand ki police belt amade boot cushion kan hana lauto krei ngasi ki thorom ko mari lena na Chief Minister Nongtongum Biren high status ke santi raksa amade miyam ki punsi ngak sen gi mapungoi ba thaudang lauri ba security personnel sing da duplicate uniform piram gi thaudok ma laiki ba aduma ke status gi oina yamna laibak thibane miyam gi thabak pukchel sing tawba se matau karam tawi haiba government official yauna pum khudimang ta kangan na bagi wakhalolda hayengi thoromase miyam khangna ahanba Manipur Rifles ki ground da pangthokani hana Chief Minister na phongdoki Sina sabe peti supply tor magine koina segai dana khokai na togi budu Manipur gi miyam da amadi madugi official sing da election na moina thabak toba praja gi thabak toba se kramai toba gi hebudu aigi ngamjabi thakto hona gi adna gi tender fajana tor kanda branded amada pisi maramdi ayuki nungdangi tumboi sada boy aing nungsa aing nungtil khangdana aing khangdana un marakta ising marakta jungle marakta leiba seba tawriba aikhoi gi police personnel uniform personnel singbu duplicate uniform piba duplicate khungu piba duplicate dress peti piba ga jam ikai ningai we bai tare aikhoi lobu loire haying se pung tarada Manipur gi leiriba security personnel lising kuntra muksi deida hayeng yen gani aduna company gi mayam first summer da openly thamagi yen gani status gi miyoi kaya ma Delhi da na ek yarko matam na layeng bachat pada laifam gi khudong sa da kaya mayok nari ba se kok ni no Manipur lengak na Delhi gi Dwarka da lam ekar ma gi mafam leire story taruk leiga ba bavan na sida ground floor da ka amada Hena nava singda nurse ki facility leiva kanaba bed kun leiva kama same gani hana Chief Minister na phongdoki na koi Manipur gi hana gi leiba baban jisu khara room yam daba adagi khara quality su khara leitaba channadaba mayam ma yawre aduna handak se khoi Dwarika da
lam ama lowi dwarika da lori bo lam si khoi 1 acre gini 1 acre gi lam si lor kan da khoi masida khoi madugi DDA gi kari gi plan ayam loire akhoi paisa khara madigi sabada sangda bu 100 crore muk sangbe sabase 100 to 150 maramdi dwarika dudi floor manga taruk phabu sabe abnina aduna madugi da tor kan da khoina makha da bed kun gumba khoi planning da yahon gare मोके आर्किटेक्चर सिंग द बेड कुन गुमसी कमाई तौद गे द ऑपरेशन ग तौरुरगा खुदक त इम्फाल दसु पुबा यादबा स्टेट दसु पुबा यादबा आदसु लेतबा यादबा अदुगुमगी टाइमिंग दु द अखोई बेड कुन गुमबा मा इवन अखोई नर्सिंग स्टाफ सेट गवर्नमेंट द यादा डिपुट तौरगा नर्स मंगा तरुक तो वर्षु थमेरगा अदुगा अदुम ब यामना अना एक ऑपरेशन ग तौरगा खोलगा लेननबगी प्रोविजन खोई थमे extrajudicial killing amari lena Supreme Court na CBI da SIT sim na thigal na basina khiba Manipur ki case kunthra mapan manung the Central Armed Forces chenab case ayamba CBI na closure report tharakle thawong sina Senaba Central Armed Forces asigi personnel sing asig kanner na ba hotnar bra haibagi ching na ba foul lehena extrajudicial execution victim family association evam amadi human rights alert HRA gi maikai gi thamlakli ngasi kwaketel thiam lekai de leba HRA gi office de paumi singa unaba mada evam gi president Renu Takelam na fongdor ki bada Central Armed Forces gi mathakta sar sit tawbang ngamdaba si laibak thibane proof amadi evidence ke alaidaba case forwa CBI na closure report tharak pa singna ba fawi fongdor ki HRA gi director Bablu Loitongom na fongdor ki bada kumjal singani tarataret ki December kuntrama thoi gi mamang da thijin ma loishin ga dabani haina Supreme Court na CBI da SIT semduna thigalan krabasu case kuntrama pa nadu gi manung da subna gi case tarahum doi sar sit thangalakre case Tariat amana closure report thagalaki sar sit thagalak pa case sing adosu state force khaktam chenaba case oibaga loinana Manipur police personnel humputra mari trial satari adubu Central Armed Forces senabani haiba case tariat amadi closure report tharakibani fongdoraki magna makha tana case tariat asigi manungda case taruk amadi amuk hana thigadanaba ifam amadi HRA na CJM Imphal East ta protest petition thakibaga loinana madugi Manungda kumjal singani subna ani ki April mapan da pangai de thokiba asem romajid amadi yumnam robita misi gi case adu CBI da amugana thigadanana ba ngarang order thokibani fongdoraki CJM Imphal East na sugma ware fama thauna fana thamlakpa asidasu loop ani asina thagat fongdorakli अखोई मणिपुर पुलिस कमांडो सिंग लेरिबा अखोई स्टेट फोर्स सिंग ददी याम लाइन चार्ज सिट तौरगा ट्रायन जथदना लेरि आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन गिदी हौजिक फावबदा यावबा ngamdaba asigi maramna अखोई दसु यामना सिंगनिंगाय अचौबा अखोई द निंगबा कायबा अमखा ओहेले CBI गे चार्ज सिट द हाइरिसे ममिटना नोंगै कापु होवे हाइबा नुपी जे थाजदे हाइरि करिगिनो द CRP ना कैदोबगी अदुगुम विटनेस अमा हिंगहल थममदोइनो कोना कोर्टा स्माइना टेस्टिफाई तौरप यानी हैसि खंगना खंगना हाइबा वाहिसि यावरमे अदुइ वाहिदुमक ngrangi CGM na pallaga CRPF aise lebak sigi praja mayam sibu kannanab leibani adu moina hairi sidi CRPF se sanga ga evidence leigado mi sing se hatlo hairi bra haibagi pot se ngrangi judgment se is the hangi si question moi gi mathok di evidence su phajana mayek sengna mayam mangda thambaduni aduga madugi YN bichar di court na chathagadouni adudagi henjallaga moina evidence se chummi lali na mot pisalaga charge sheet frame to wim hota closure report thagalak pai je akhoi da yam chingnai Gangai kumai ase kabui fur ki chaurba kumai ne atoba prup amasung loop singi kumai nate local ki thak da fongu pau che khara da gangai ki pausel pirak pamatamda zaliarong gangai kumai hairiba ase athu matam da sengdok piyo haina Manipur kabui union ki president ke hira kabui na fongdorakli kasham tong kabui khul ki community hall da pangtok pa paumi singa unaba mada wafam ase fongdorakibane paumi singa unaba da hira na makata na hai handaki gangai kumai ase state ki thak ta ahum thong na pangtok liba si matau karam na pangtok libano zaliarong haiba se loop amana furup amagi kumai pangtok pa yade thawong asibu maherol da gi leraklaba Kavui furubasi bu mutatna na ba honarak pa tausil lamani haina lawe kavui furki atopa kumai singda jaliarongi kumai ni haidraga gangai tabu atamna na jaliarongi kumai ni hari base furubasi gi kumai asibu mutatna na ba hona bane lamdamas ni lairiba asengba yelho mi wariba kavui furupu miyamna saugot pi uhaiba wapam thamlaki
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯀꯧꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯣꯝꯕꯨꯡ ꯈꯨꯟꯖꯥꯎꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯔꯥꯝꯖꯤ ꯈꯨꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯅꯤ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯃꯅ ꯖꯦꯔꯣꯅꯣ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯐꯣꯡꯗ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯕꯨꯏ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯗ ꯁꯤꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯕꯨꯏꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯔꯛꯄ ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯀꯕꯨꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯗ ꯊꯥꯡꯒꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯎꯍꯟꯗꯕꯒꯤ ꯆꯦꯐꯣꯡꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯤꯁꯦꯁ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯋꯤꯁ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯦꯔꯦꯡꯂꯣꯡ ꯒꯪꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯖꯦꯔꯦꯡꯂꯣꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯤ ꯑꯃꯨꯀꯣꯒꯨꯝꯕꯅꯤ UCMꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯥꯝꯁꯨꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯒꯪꯉꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯗ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯂꯝꯀꯥꯡ ꯈꯨꯅꯧꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ NHIDCL GR ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ SDO ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ SPꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯗ ꯃꯔꯤꯐꯨꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯠꯊꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯝꯀꯥꯡ ꯈꯨꯅꯧ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯦꯐꯦꯛꯇꯦꯗ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯁꯟꯈꯤꯜ ꯃꯣꯃꯣ ꯗꯥꯔꯃꯣꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ngasi khunjasing mamang officialsingna pirakpa ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯕ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤ ꯂꯝꯀꯥꯡ ꯈꯨꯅꯧꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯔꯤꯡꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯁꯥꯟꯈꯤꯜ ꯃꯣꯃꯣ ꯗꯥꯔꯅꯣꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯗ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯄꯤꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯔꯤꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯊꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝꯗꯒꯤ ꯆꯥꯗ 60 ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯝꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯒꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ SPꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯦꯔꯥꯛ ꯐꯪꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯁꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ दा थबक सुब यागनी अखोई खुनगा पुलिस का यावना वारी सानारगा यानब अमा पुरए इफ मोइना सिगी एश्योरेंसी पीरबा मतुंगदा खुनगी एरिया सि थबक सुब याकिरोई अदुगा ओपन एरिया थबक सि सुब यागनी हाइबगी मा यानरे करिगुंबा अखोगी एश्योरेंस असि फुलफिल तौदब तारदी मोइगी प्रॉमिस असि अतुबा मतमदा तौरक्तब तारगदी अखोई थबक अमुक थिंजिंगनी खुनगी एरिया सि अखोगी रीअसेसमेंट अमदी नॉन अफेक्टेड अमदी कॉमन स्ट्रक्चर मसि गवर्नमेंट की अप्रूवल लाक्ट्रि बाउदी मदु खुनगी एरिया थबक सुब याकिरोई थबक सुबसे इंटरनेट सिजनब फंगन बाइबसे मियोइबगे फंडामेंटल राइट अमन हैना सुप्रीम कोर्ट ना ताकिब रूलिंग दा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की माइकैदगी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अदु तराम ओकपा अमदे थागत फोंगदोरकली लोइनना मणिपुर पालिबा बीजेपी ने लुचिंग बलेंगा का इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट था अनि हैना CRPC की सेक्शन 94 थमजिनबदगी थमजिनबगी मरम करिगिनो हाइनसु MPCC की माइकैदगी थमलकली इम्फाल की कांग्रेस बाबन पाउनी सिंग उनबा मद MPCC की वाइस प्रेसिडेंट टी मंगी बाबुना फोंगदोरकपदा सेंटर द लेरेबा BJP की लेंगा कसिना जम्मू अमसुंग काश्मीर दगी आर्टिकल 370 लौथोकिबन मरम ओइरगा मफम अदुगी मियाम न हौरकिब इरांग नमथनरबा मतम सांग इंटरनेट शट डाउन तौदुना लाखिबा अदुना मरम ओइरगा इंटरनेट सिजिनबा फंगन बायोसि मियोबेगी फंडामेंटल राइट अमनि हाइना सुप्रीम कोर्ट न रूलिंग ताकिबने लोइनना मणिपुरदसु सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अमदे नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की इशू कया लैबना मियामना इरांग हौरकनी खनबदगी मतम सांगना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट CRPC की सेक्शन 94 थमजिल्लिबा असिना ताकपदे लेंगागसी एंटी पीपल ओय हाइबने मणिपुर हौजिक थेंगरी इशू सिंगी मतंगदा मियामना संगसिलकपा इहौदी वायोलेंस याउदबा डेमोक्रेटिक ओयबे इहौने अदुबो मियामगी अपामगी मायोक्ता लेंगागसिना तौनिंगबता तौबा अमदि मियामगी फ्रीडम ऑफ स्पीच पु नमथनरनबा होनबगी थवोंगदा कांग्रेस पार्टी ना यानिंगदबा फोंगदोरकी भारत की मणिपुर की लेरिबा सासोन की सक्तम से येंगुरगदी अखोई यामन किनिंगाई ओरबा सासोन अमद हौजिक चंगसले हाइना लोब ताई मसिबु अखोई कनान कनबंग ngамगनी सुप्रीम कोर्ट नतना अखोई हौजिक मसिबु कननबगी लंबी से अखोई यु उब फंगते CAA बु प्रजान याब पोट ओरगदी कैदोबगी केंद्र द सल्लेरगा मी खोमगा मी सिंदो लाओ लाओ न पैसा पीरगा भाबोक तिलहलगा मदुदा CAA से अफबनीने सी अफबनीने हाइबगी करी दरकार लेगी CAA से मसीना सोलकदो पोसदी हयेंग सोकदो नते हंगसी सोकदो नते मसीदी अखोगी चारोन सुरोन सोहगदो पोट अमने हरि तुंगदा अखोगी चारोन सुरोन मसीना सोहब मतमदा मदुगी दायित्व कनान ओइगे
Tongan tongan bala luf anina Standard Robert Higher Secondary School da athing thamlak liba se oza sing amadi mahiro singi yengbiraga handok piyo haina school asigi teaching non teaching staff amadi mahiro singi mama passing na wakat mi pham kre Kanchipur lebe school asigi geta pangthok ki wakat mi pham aduga mari lenana mahiro yamagi mama na paumi sing da hai Nursery degi class 12 fabulaive school asida tamliba mahiroi lising kaya se atope school ma hek hongdorak pada makhoi gi study da chaun akai ba lakani masigi mathakta school transfer toba sisu khud jamna changbana athingba thambi riba loop singna mahiroi amadi mama passing gi awaba si ubiduna athingba se komthok piu haina thamlaki wakan mi phamadu saru gya ke ba school asigi oja amana makata na ha ke bada school asigi oja singna masagi chinpham khudimak thadok tuna Haukiba Chahi Kunmanga Changna Katokpa Magaloina, Mairo Simbu Loina Lakli, Mairo Singa Loina Jeraga Nungajeri Oza Singi Awaba Sisu, Lebak Miamna Uiduna, Skula Sida Tamliba Ating Basi, Komtokpi Wafam, Tamlaki. Satra Sinchida Sunga Sagi Makoy Hobadagi Tamzerakli Satra Sinchigi, Atopa the Science Topomatamda, Magi class, higher class Yauri 5, 6, 7 Tamapangang Sinchida, Tisingi Matanga Sukena Makoida, Ozasingi Sanas at the Port Amasulaibanina Queen Angang Sinchida, Yamna. Akoigi awaba mayuk na gadoreba we singi lam da katho jasing si punsibu miyamna nungsibiu miyamgi thaujal pinabiu aduga loina school asi lejeri ba samlabo khogi ojagi sinum da lebiri bo jasing sibusu meaning sigu loina makoibu lamjing lap takbiu haina miyam pham da phongdok janabgi dama ngasi bi pham asi sinjabani Kanglaipa Communist Center People's War Group Marxist Center na Thasigi Nipanda Media the Torpachiro Lama the URF ki chairman Ngangom Soviet Allies Sinkai Nganmana KCP People's War Group Marxist Center ki Ming Sijinaduna Micham Miamda Kihan Kanganmaki Tabak Satarehan Pongdor ki Wafamado Yumpam Yau the Benehana Sengdorakli Hiramasik Matang Manipur Press Club the Pangtoki Pami Singa Unaba the URF ki chairman Ngangom Soviet Allies Sinkai Nganmana High Mark Masa Kumzali Singani Tarahum Digi Hona Manipur Lenga Kamadi India Lenga MOU signed Taunuduna Mahusagi Punsida Hanjinduna Lenga na Piba designated came to later Misakamane Mahakamadi Maki Party Yamatana Lenga MOU Tauna Kraba Matunda Ngasi Fabuda Lona Yadaba Tabakamata Torok Laitri Maramasina KCP People's War Group Marxist Center na Makoyi Lupki Maming Sijinaduna Sangai Pro the Labor Janet Academy Yauna Catholic School Singi Oza Mahiro Yam Event Service Toriba Singda Upon Makia Pi Badanatana, no politics the Kongdazagi Kanza Muyakabu Fongna, warning Piduna Ort Naire Hakibado, Makamari Lena de Fondoki, Lunana, Maki Maming Sijinaduna Kanagumana, Kihan Kangalak later Bade, Kudakamari Lena in the Wakat Pium, the Miamnaso, Makoi the Mating, Pidi Ganohana, Mark the Makatana Fondorki. Aisha Hojik, Manipur State Government Amadi in the Gomenga, Hogi Basahi to the 13 February Tang Trom de da, Saint Donald Miamarta. I was Tangulitana Leva Pange, Sigumba, Oi the Padaba, Samam Nava Pogandasi, Torkumbatamda, Miamna, Taza Biganu, Pipan War Guki, Lamam Kuman, the Aishaga, Karigumba Hiram, Taza Marie Lenete, Roy the Pidology, Lamam Kumangi, Piaro Singhang and Bahariba, Misagachi Levak Miamna, Kangna Karano Habisi, Lamam Kuman Masana, Pontok Pidura, Sigumba, Samanava, Si, Miam the Kuhon View. Nagaland ki Mezi Femada Leba Central Institute of Horticulture the status ki Muitara Mangana Sabat Team Mama Floriculture is protected cultivation skill development course yarn Bagidamak Mission for Integrated Development of Horticulture MIDH Manipur Mission Director K Deb Datta Sarmana Lamthakre Sanjan Tung Leba Horticulture and Soil Conservation Office Complex ta MIDH ki Makhad Leva Farmer Producer Organization Amadi Farmer Producer Company ki Mute Singado Anisu Vesoina Lamthaki Tauramadu Marilena K Deb Datta Sarmana Pongdora Kibada Mission for Integrated Development of Horticulture MIDH Horticulture and Soil Conservation Manipur Amadi Indian Gramin Services IGS Manipur support of Dunangasi and Shuba Face when Nagaland Central Institute of Horticulture da Light Habaga Marilena Skill Development Saruk Yarunaba Tabane Anu Face Kioina training a Sigamak Mioi Kun Takre Luna Makatana Atopa subject Kada Lomi Singhu Matokram Haito Singtoiba Sentok Labor Entrepreneur Oyen Naba Tabak Paikat Kanihana Mission Director in a Tamlaki Companies
si natraga APO sing si marom dom lepchaba ngamnaba chenthok lambi leiba aduma business kaya paikatpa ngamnaba sigi wakhallonda Government of India na silakpa aduma ekoi skill development gi training makal asi ngasi ani suba base gi oina lamthaga dobani mathung tarakpada su mathang gi base ta su mathang sumain thadana ekoi gi floriculture da koi leisu thaba khak natana mushroom gi food processing industries gi tawya ba farmer producer company amana entrepreneurship sida changchal laga business oina tawya ba chenong tan ba ya ba phibam sing se sustain dongnaba gi damakta haiba ngasi ani suba base si thabani Kasai Food Farming and Processing Cooperative Society Limited na sinduna tarataruk suba Kasai Lemon Festival Urkhul District manungchana Kasai da tha sigi taramari amadi taramanga da pangthokna na sem shab loirei geographical indication GI registration fangbangam kraba Kachai lemon bu promote tobo galoinana Kachai lemon farmers mupung thogat poina festival asida lamdam sig miam na mapung fana saruk yaviu hana society asige chairman candidate horam na appeal torakli ngasi sanjan thungle ba horticulture and soil conservation office ki conference solda paumi singa unabam da MIDS ki mission director K Devdatta Sarman hai festival asi hek haurakpa dagi hauna Horticulture and Soil Conservation Department mateng pangdun Kachai lemon farmers sing promote tobuga loinana matam yoiba assistant piduna lakli loinana festival ase chief minister amadi concerned minister gi akhanaba mi yenga loinana mafung fana pangthokna rusu thaurang lehana phongdoraki Sigumba festival asida ekoina honajariba si government gi apamba aningba honorable minister horticulture gi strong will aduga magi masida mateng pangdongni haiba wakalon amadi lamdam sigi chief minister oibiriba honorable chief minister chingba makoi gi lising makhada makoi gi miyeng makhada ni ekoina chathajariba se hajaraba ekoi gi village moi gi profile leiriba ekoi gi environment leiriba ekoi gi farming system mayam si yengbibada natna kasai gi magun leiriba champra sing si puthok tuna mayam da phanghanbagi adum khudong sabadu mayam punna lomina si Kachai lemon se GI tag su phangkhrabne aduga one of the best lemon in India. It has been certified by Lemon Research Center from Nagpur. Mayambu welcome doi festival ashida join to biningai. Matanga soida break amalawjage break matungda infalis ki manung chanba kairang umangda Paktak Namaya Kaba Chinjak, Tibohum, Kitabak Satakibaki Power Made, Manipuram Somalim Tongan E Pow Sing Pudun Lakjage, Impact News, Migang Tadun Review. Brekimatungda Mayambo Amun Taram Okchariam, the bulletin as Makatab, Pow Sing, Miam the Pijari. Lamdamasidik Maya Kaba Chinjak, Marufang Mutaran of Pandam the Manipur Police na Changsilakpa, Kongsang Seruka Moina, Infalis Kimanung Chanba, Kairang Umangda, Maya Kaba Chinjak, Tibohum, Itabak Chatakre, had a driver say, Infalis District ASP Gimiang Makada, additional ASP operations, Krishan Tombi, District Asigi, Commando OCTH, Full Chandra Amasung Commando OC in charge, Razib Naluching Chatakibane, Masigi Mangoinana, like I Sigi Lampakta, Nupanupi Sing Kautuna verification Sataki, Lonana, verification Satabamatam Masagi Shaktakshe, Putupungam Dabamasung, Maya Kaba Chinjak, Sijin of Mio Kunipan Makataba, Wahong Pang Satana, Bagidamak Hangang Police Kusinaki, Tungda, Kairang Umangda, Singnabayum Sing the Changduna, Maya Kaba, Chinjak Labor, Hainati Bohumi, Tabak Chataki, Adobu Yumamagi in Kolda, Plastic na Yum Chilaga Tamlamba, Phone, Mangarum, Fagat Panatana, Maya Kaba Chinjakti, Amata Fagat Pangam Kide. Imphal West District Imphal Police Station Kon Singjamai Singamathak Namarpam Lekai the Labor Social Worker Ngangbam Robert Kiyungi Kieta Ai di Chingnaba Bom Pokai Kray Impact News na Fang Pau the Tadoga say Ngarang Numdang Pung Taramakarum Tabamatam the Toki Bene Bom Pokai Baduda Giat Kimapan the Kamdun Tamakaramagi Winsel among Ata Toki Bom Pokai Bagi Pau Fangbaga Mafamatuda Imphal Police Station Gi OC Laktuna Yangshin Ki Tadoga Stikimatang Imphal Police Station KSM Lokatuna Tizen How Krehari Bomadu Kanana Kari Maram Gidamak Pokai Helamano Haiba Hauzik Pau Yo in a Kangamdri. Amaromda Singjamai Singamathaki social worker Ngangum Robert Kimayum the Bom Pokai and Kibiki Tong Adu Yaning the Fong Doctona Singjamai Tongan Tonganba Maira Pai Loop Can Wakan me from Chatakre Singjamai Singamathaka Chataki Wakan me from the Saru Yakibi Singjamai Mayang Leka Maira Pai Loop Secretary Sarumbam Bijent in a Fondor Kibada Ngangum Robert Hadabam USA contractor Amawena Miamgi Yaifan Batabaka Paikali Misakamane Miamgi Tabak Torubam Yamagi Mayum the Bom Pokai and Miamgi
mafamda aki tuzung pohon bayaning de asung mathawang asi makata na tawbi kanu hain apil toraki ngangbam robot khaki natana ko kudemak thangnari ba karu lekai sida leiribe isina khwai ki mita aki tudung ba poi base amona tawbiganu iroina na ngangbam robot ngasi miyang ki damata katho ga social worker one leijaba misak amani miyang ki damata mating pangnai damata honor rebe misak amada karigumba nungai taba nataga any mangonda ko aran ba miyang orachu kudong chada bo charju kuding mak singjet leiraga ta su phong na wari sana thoga thana thongna be damata machiminaw kuding mak na thong law na hangduna leiri ko atuba matam da wari sana thoga wari sun porakpiu adugi iroina na ngasi miyam sing sidaida aki tudung poi base amona tohon Thawal district ta haukiba kumjale singani taramapan gi November thada okram ningol laisang them ongbi bidyarani kawini pi amagi misida chenaba ma ki mapuro bi laisang them sanaya megi matak da church thangat piyo bel da thadok pi gan hoina misi esi ki mayok sem ki je esi na taksilakli laikhidrabi bidyarani gi mafam mapam oireba thawal ningom na pangthok pawmi singa unaba mada JAC ki convener ai subhasinina laibak thiba thodok amada bidyarani laikhidre misi esi ki matangda tang taba ma JAC amade imung manung na athu matam khangba pame police na kanna investigation chatharingai cheraka sida accused oiriba sanaya mabu imung manung na bail pipi na ba appeal torokpa si laibak thibani hana fongdoraki accused oiriba sanaya ma asigi mayam ba santa asina masa kaina bagi saitheng phangiba mahaki mama asida santa asina yamna toina phone da threat tawra aga angang piyo aigi isan haina hanjana hairiba asimak yamna chingna ningai oi aduna lakliba tang taraga mari phawbagi manungda santra karigumbada pha bidaga sing thok taragadi jechina makal makhagi adu khongjang changsilagani Khongjang Junction kiba society ki miyo sinmayang Imphal Kendra ki mihut oibata natana deputy speaker Kongkham Robindro ki mitam mai tha kiba laite miyo khara na khongjang ki khudong chabalorga politics ki akhuba miyengda deputy speaker ki mitam mai tha kiba laibak thibani haina sangmai jintu khordak ichil amade hyang khong dagi Imphal fawi tata magic auto rickshaw amade tata Aris na chingba makal kaya ke passenger service tawri ba zip taxi society singi mai kai digi sengdorakli phubak saw pami singa unaba mda lambi thingmai khongjang changsiluba society ki wangang loi Muhammad Akil Ahmad na matam kya fiwam phatana laidiba sangmai jindagi khoda ki chil fawbada lambi ki saruk oiriba komla khong dagi khodak ichil lambi asi sema loishin dabagi matang da tha asigi mapanam de tarada lambi thingmui khongjang sangshin ki khongjang aduda deputy speaker gi efisi mai tha ki ba thawang adu society ga makal amata da mari leinade ngarang local MLA ga wari sanabada MLA gi mai kai gi lambi asi sayolam gi manung da sem nan na bathabak paikhat lagi hai wafam da thaza piraki yanaki nakalam romda MLA ga yanaki wafam gi matung ina sayola magi manung da lambi CM drabadi makata na akan mukhongjang sanction na ba CM sare hana society ani asigi maikai rigi section wasu thamlakli Deputy Speaker masamakta haijarami aikoi hapta amagi hek matung de karigumba sembirakta targade aikoi chapchana lambi thingani habe go phomji thamami date 11 gi ayuki khabarda sangmajin tu khodra isil phawba haijaba tare gi marakta leiriba lambi maruini semdriba haragadi komla khongdagina khodra isil phawgi marakki lambi asigi marakta semdriba asigi matangda aikoi gi Deputy Speaker gi mitambu mai thabagi news ta thengnajai hairiba masigi ofam asi aikoi gi ban tawriba aikoi association Kangbu security karigumba information amata laina kiba laite amadi khangal Manipur han boina animation amasung multimedia education tamnan raba animation amasung multimedia education da India da maming leiraba Arena animation gi Imphal center amagasi hangdokre Arena animation Imphal hangdokpagi thoramadu Arena animation Imphal amasung Manipur University Students Union ani kusamna duna Manipur University gi Manipur Institute of Management Studies MIMS ki auditorium da pangthokki bane Imphal is ki new chekon da leiba center asina animation prime VFX prime Arena certified professional in animation and VFX Arena certified professional in VFX compositing and editing amasung graphics web design and development na chingba course kya tambagi khudong chaba piri hirama sigamari lenana Arena animation is region gi regional head Silas Tatar Wayana Fondor Kibada Manipur ki Mahiro kya animation amade masigamari lenaba course kya tamna naba Mumbai amade Delhi na chingba state singda sat pada sale yamna tingnari adu state sida Arena animation gi center am lairabani na lamdama sigi na sing na mapanda sat pa matamda sale yamna tingba adu hanta hanba ngamlagani habigi thazaba Fondor ki In 1996
Arena Animation bond. Since then, it has been 23 years. Arena Animation has trained more than 4.5 lakh students. We are having 200 plus centers across India in various cities. So we are launching this center here. We are in media and entertainment industry. We train people in various fields like animation, gaming, visual effects, graphics. And if you talk of the job openings nowadays in media entertainment industry, it is huge because of the number of TV channels, 24 hours running news channels, local news channels, movies. People for Animals Manipur na tongan ba mafam singdagi kalakhiba sa uchek ching Yanguk Popi Lokchaw Wildlife Sanctuary da thadokre PFA Manipur amadi Wildlife Wing Forest Department ani puna kusam na duna sa uchek ching adu thadokibane ngasi thadokhiba sa uchek ching adu de Eastern tail Macau monkey ama Oriental honey buzzard ama short-eared owl ama amasung leaf turtle amani sa sing adu People for Animals Manipur na kalaklaba matungda asok apan sing adu ningthina yengsilaba matung thadokibani hari The Cultural Forum Manipur gi humpamato isuba celebration ga loidana ningtham saireng saidin na thoram all assembly rot laiba hindi parisat pangtokrai thoram adu The Cultural Forum Manipur na sinduna pangtokibani thoram adu da Manipuri Linguist Board ki advisor Site Academy New Delhi gi convener N Kiran Kumar amasung The Cultural Forum Manipur gi president Professor H Bihari na matangsin athoiba lengbirakpa amasung thoram mapu singwaina saruk yaki ngasigi Ningtham saireng saidin na thoram adu da state asigi kabi humpurom na masa masagi izaba saireng sing pathok na ki Aigi saireng maming anauba chahi na lakpada December 13 ningtham ahing sida Ingleba waksingi ulen mayongna haino mapa nangna purokpa yening thagi mapa Pani na piban amana laikum dai chungana aman balambi dingi laidu mapa na ita balabuk lamang mahuksa gi lambi tuda aidi ubu phang urum pangadra lamba Aigi saireng maming Hand embroidery training thani oigadaba thani gi oiba madi swing machine operation gi tha ahum gi oiba training da mai pak tuna mai pak pangam kromio sing the certificate sing yan tokrai training adu relief center for the welfare of different level persons Manipuna National Handicap Finance Development Corporation amadi himkon simla gi makada sathar kibani training asigi examination adu himkon simla dagi external member tharaktuna exam conduct tokibani India ki anisuba Prime Minister Oikiba Lal Bahadur Shastri laikidabagi Yankai Marirak Subaning Singh Thoramama Republican Party of India Athawale Ambedkar Manipur State Committee Nisindra Pangtokre Sagolban Tera Thing by Jamleka Deleba Party Yasig Office the Pangtok Kibaning Singh Thoramadu the Laikidra Shastri Ayak Laida Laikatuna Amadi minute and 2 minute lepton Ikai Kumnabutki Mayorol the Hauna Moirang da Laipa Moirang Lepakam or Matamdagi Sanaduna Laklaba Ima Ayang Lema gi kabok sai bi thoram ngasi de haukre moirang thangjing ima ayang leima sanglen de gi ayang leima ahal lamasung ayang leima aton bina kabok yen bi thoram ase ayang leima ahal na yumthong khuding chatuna nat ki lining lai sol galoina na kabok yelaga thoram haudoki numit mangani chomna chathagadar bi thoram ase gi manung chana nini chanba amadi humni chanba numit singda mau lakta challaba nupi singna ima ayang leima ahal lamasung aton bi sayol loduna moirang gi lekai singam sung Thangana Labor Cool Sing the Kabuk Yan Machatkane, Marini Chan Numita, Ima Ayang Lema Anina, Moirang Kaitel Kabagaluna, Mangani Chan Numita, Lai Thorum Pangtuna Kabuk Shaibi Thorum Lushin Gani. BK Model and Artist Grooming Institute, Kawi Institute, Mangasi Uripok Torang Mamleka, the Hangdo Cray. Thormadu Marilena Institute to manager Suresh Kongbal Tabumna, Fongdor Kibada, fashion designing amade model gilam the down Kongdani Bamu is in Bumapung Fana grooming toner, the Pandamda Institute Hangdok Pane, Lorena Institute Sida, Tongan Toan coursing Hapchinura, Malengi Tak the lady model, sing the Fangliva, Kodong Chav sing Lamdamasig model, sing the so Fangan and Bahona Gani have a wafum, Tamlaki.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BK Model and Artist Grooming Institute ꯂꯤꯡꯈꯠꯆꯕꯁꯦ ꯕꯦꯁꯤꯀꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌally ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯑꯞꯂꯤꯐꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯃꯤꯡꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯤꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯇꯣꯗꯣ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗ 15 ꯁꯨꯕ ꯋꯤꯃꯦꯟꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯣꯂꯣ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏꯉꯥꯝꯕꯤ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯂꯨꯞ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯡꯈꯩ ꯍꯨꯟꯕ ꯄꯣꯂꯣ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯀꯣꯡꯄꯥꯜ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯝꯕꯥ ꯇꯧꯅꯔꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩꯕꯨꯡ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯋꯤꯃꯦꯟꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯣꯂꯣ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ 5 ꯁꯨꯕ ꯂꯤꯒꯇ ꯁꯤꯡꯈꯩ ꯍꯨꯟꯕ ꯄꯣꯂꯣ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯀꯣꯡꯄꯥꯜꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯕꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅ ꯄꯥꯟꯖꯜ 13 ꯁꯤꯅꯣꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯄꯣꯂꯣ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯂꯤꯒ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯗꯨꯗꯅ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏꯉꯥꯝꯕꯤ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯂꯨꯞ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯅ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯄꯣꯂꯣ ꯀ꯭ꯂꯕꯄꯨ ꯄꯥꯟꯖꯜ 9 ꯁꯤꯅꯣꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯔꯝꯂꯒ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯆꯪꯈꯤ All Manipur Polo Association की मियंग मखादा चथरकलिब पोलो टूर्नामेंट असिगी फाइनल मैच था असिगी 19 सानरगनी CYLC Tennis Championship ngasi loisin khrai Manipur Tennis Association gi miyang makhada Association of Tennis Lovers na sindona singjamai chinga mathak laiba CYLC gi tennis ground ngasi sanaki men's open gi final match da Vicky Sagol Semna Ice Bhushan point taruk amada maithiba piramlaga championship asigi winner oiba ngamki sathakiba tennis championship asigi ngasi sanakiba sahi 35 mathaki final dana N Premjit amadi LJTN ani gi jurana T Tuleshwar amasung Ice Kangjamba ani gi jurabu point ani taruk taret manga Tara taruk maithiba pikibaga loinana chai nifumanga mathaki doubles final da N deliver masung TH Ibol ani gi jurana T Tuleshwar amasung Ice Kangjamba ani gi jurabu point mari taruk ani Tara tarukta maithiba piramlaga championship asigi champion oiba ngamnaki chatharkliba tennis championship asigi men's open gi match singda sanaroi Tara taruk sahi 35 mathaki doubles ta sanaroi kunithoi loinana sahi nifumanga mathaki doubles ta sanaroi tarana saruk yaduna athoi hen tanaki Mari Suba Tongbram Subol Memorial T20 Cricket Tournament Champ Khagim Palim Sung LCCC Lilong Chajing Ani Mai Pakre Ngasayug Youth Welfare Club Langthabal ge Sanabung Sana Kiba Cricket Tournament Sigi Mapan Sub League ta Oscar Thangal Kaitel and Toast Ngamduna batting Hana Sana Kiba match ta over Taramapan ball ani the wicket Taramak Turaga run Maripunito Kaklauki Madugi Paukumda Champ Khagim Palina over Mapan ball Manga the wicket Ohum Kakturaga Mai Papagiran Maripum doi Lobangam Ki match asida wicket Mari amadi run ahum laukiba champ Khagim Paligi all rounder Bablu na man of the match taki ngasinung tel sana kiba tarasuba league tana toss ngam kiba cyclone thangwei banna fielding hana chana number waref lauki match asigi anma batting sana kiba LCCC Lilong Chajing na apiba over kunda wicket nipan turga run cham hum pumari lauba ngam kiba galoina Ani suba batting sana kiba cyclone thangwe ban the match ki api over kunda wicket manga turaga subna gi ran chamani fu manga lobodagi match asi mighty banangki match asi the run humpuma thoi low kiba LCCC Lilong Chajing batsman Mazibur Rahman na man of the match ta bangamki Manipur Veteran Cricket Association gi miyang makhada chatharibe cricket tournament asi ga yang sanagadaba tarama thoi suba league ta napsa khaim falamade YWC Langthabalga ani Taranithoi suba lektana DSU Kwa Kaithel amasung Lilong Chajing Cricket Club anina lamba taunaragani Ahanba Moirangthem Zodis Chandra Memorial Invitation Football Tournament 2020 ki ngasi sanagadaba pre-quarter final knockout match ki ahanba match ta FC के टीम लाक्तबना JVFC ना walkover फंक्रे tournament asi all Jiribam Sports Association sinduna Jiribam High Secondary School के playground दा टीम तरा तरुक न सरुक याद ना चथरखी बनी मथंगी अनिसुव मैच लाक्लिबा January तरा हुमदोइदा BHLC यमदी Sunrise Club अनिना लंबा तौनरगनी Ngasidagi hauduna salib thasi taranipan phabu namit nipani chumna chathakadaba humpuma thoirak suba Tungjoi Youth and Students Organization Sports Meet amsung Driver and Owners Association Tungjoi gi Silver Jubilee thoram icham gi President Odamba N Rajendron haudokre
Tungzoi local ground pangthokkiba thoramadda Rajendrona haikibada matam amadadi lambi thongi fibam phattabana state asigi mafam sing mafungoina singi miyamda sauna khudongchadaba mayoknarami masida driver sing miyam gi chathok chachinda sauna thaudang kya lauduna lakhi driver and owners association kathokpaga loinana driver singbu tengbangduna thabak thoram paikhalakpana ngasigi fibam asi yaurakpani phongdoki Stera sa delay ba mipum kuding makna sing tam khaidana punna hiram kuding makta hotna minaduna hiram kuding makta yaifab state am oil se have wafam phongdoki the matamduki government kathalamaba akogi transport communication kuding makto akogi leiba khunja singsina koi chattaba yadamni tawdaba yadamna kyar hana wakal uraga su matamduda tawbiram dabsina mar morkanda simai tawduna akogi association ama kak cmrga Karga Lazarama, Low Sing Lazarama, Mayam, on Tona Erga, Gary Lady Erga, Smite of the Mayam Goina, Katroga Tabaktor, Masigi Mata, a Mangi Mayam, the Urakan, the Tumjogi, Silumba, a driver social, Adu honors social boy, Tamui the Gihan, Hiding Island, Talaga Pongok. Tayamapuna, I want to see every report tonight, and Mayat Siena. Honavanga Magana, I'm cook Tomangamba, driver, Hiba, Salon, Hiba, Madu Kaibagi, put the light in up in the Kaibagi, Madugi, Karimata, Masida, Matotati. Matangasha the bulletin say tension generally Mangwana headlines on the PJD. Pride of the Nation Award Pidun Ikai Kumnabuna Kraba Mr. India title Tararak Fangbangam Kraba KSI's Bhakta Kumarbu, Chief Minister Notum Birian Taram Okray. Extrajudicial killing of Marilyn and CBI na Tigalakiba Manipuri case kontra mapan the Central Armed Forces Sinab case Ayamba closer report Harakota Iba Mamari HR in a Chingnava Pungorokli. Amasung Ganai Kawipurki Kumaini Atopo Purgomasung looks thinking Nate, Pau Shakara de Jalearong Ganai Kumai Hariba, Asi Atu Matan Sendok Luana, Manipur Kabu Union Apple Torki.